own. Was like van Shan chorus scríbhneoirt sin own, yeah. Scríbhne agus pumpkin club, yeah. Yeah, ní manam sin, yeah. Just be drug bhúntóirí agam mar in school, you know. So it's brúach síos a scórnach own, ceann, you know. It's hilarious, you know. Yeah, like, tá sé ró dhéanach own eiliminis, you know. Just in slíg a bheith is hard, you know. Fecum, you know, will own school in agus an Irie low. Because television, yeah, there's a good shit you know, ní bhreathnaí an féin like a space go in the lehéis. Sure, you need chunga cart on Mars Older in your flat, you know, you'll fuck it like it for Facebook or Snapchat. Like children would be a fucking mature. We got the story or a show, and please talk. Agus naim a bhí leis an rud ná bhí sin géirí cabhrú le daoine nó deiricir le daoine gur lámh na básain. Now tá gá focail sa Gaelga le tá angusúla na chéile. Ceann dómh ná an focail Gaelga gur masturbation sin féin trúla. An dara focail ná an focail Gaelga gur suicide sin féin bharú. Now, bhí mé léir raibh na Gaeltachta agus Céador Reid, siofíos go, Céador Reid bhí léir raibh na Gaeltachta. Agus an Albert a bhísa gúirí rá ná is sláib olmhór suicide más daoine ógan sa dátáil. Agus an an teachtamach le is sláib olmhór féin bharú anna amach is radí na Gaeltachta bio rán an na gaibh is sláib olmhór féin trúlú más daoine ógan sa is five a time. Tá sé tucraid sin tá daoine iad cachlá. Agus cá muid deire chur leis. Agus bhí sa lora gábhar agus mar sin smaoineas. Cad mí annar puns na Gaeilge a dhéanamh. Ach bheadh sé sin cosúla bheith thuas an seo ag brise uaradóirí. Meltána. So smaoineas no. Déine mé le joke na seanna chatte ón Merlach ní bhíh sa géine. Agus dar nói an ceap mági go gcónaí se máthar na bhean céile. Ach, you see, fáimhan sin is bralam máthar na bhean céile. Is bad an iasí, is an gachra meolar hí bhésaí deas na scinna na cócrochta na hairgus nasta. So there is no níl set on sin. Cad meolar rud Gaelach, cad meolar, you know, súil eile a chahabh na scéalta midasóníochta. Maar, you see, tá mise annach súil le thosaín in na féine. Is léach láidir dá thúil mé. Ná, níl amach amach. Tá annach súil le thosaín, maar, you see, fós ó sin níomh agus an sin níacha sé a cháirde riomh ríis. Agus is léach láidir dá thúil mé. An tain station radio in Éireann atá omlán séir ó Lyricí ná Lyric FM. Mar sin nuair a animníoch Spin 103.8 cé fan ar gléisiad Intelligent Conversation FM. Yeah, careful. Ram on dragger sin, keep down with Dana, when I feel any pretentious. Nilan after an relation from Dawn Winter, Leshin, Philip Khrushchev, Vasily Krasovsky. Let's hear this video. We stay to get Mashanaher from stomach curl of the chini from flying again. We stay to get from stomach curl of the chini. For she boss. Tá seo a céadó dhéanamh Seasamh Suas as Gaelga. Seasamh Suas grant this name a céadó Seasamh Suas. Chéadó dhéanamh Seasamh Suas as Gaelga agus tá súla gom go méid mé chun roint botúnicas i dhéanamh. Má hampla tá mé chun an funda botúnicas Bhí
Dín of gig how the sasna and shin the Dani agus we near shin out couple long to the shop, right? I'll pub VN of the Cromwell arms, so you know, draw Cora VN right? It should have been called Cromwell underarms, you should love that. Right? Now, me malam serious teep social pianov. So Agarmish Ragochdana in San Odshaw in Cahav, Chonradh. Up near of Coma Athlete or dinner. Right? Agus dúir mé ótá mé sasanis, déanam mé cúpla jokes níl Downton Abbey. To fucking full away, right? Mar farshaw, just completely cute. Agus níor the cúcúnar but make her a love of the bud, but anyway. Míle maithagad Óna Mercu, Andy O'Fuela, Mortin Angolo, Killian O'Corky, August Aideen, August King and Anna. Aideen! Ray Macklin, you're meeting